Chimlindino and Chimlana Tea and Globe. Globe. Yeah. Rikonitanganedza kasho ya namusi episode chipinga chiko chimbira bad ndi episode mini na. Episode number 4. Number 4. Ronoskaka episode number 4. Ro chimbira bad. Ro chimbira bad. Rikoliwa bad vatu vote vane vakuri joina throughout. Vavana rine sa zwine ra itisa zwone nga maḓuvha ri khou bva ya live vhathu ni nga ita dzi watch party na ni nga hosta dzi watch party na share na make sure zori vhaṅwe vhathu vha khou dzhena then show ya tshimbila zwavhuḓi. Over to you Zero wa fala. Yeah. Okay, cool. So nasi ndo ri zote rite richi kwama status zwine watu wa mara ngozona. So now cares. So mistake chomwali wanga DJ Taki. DJ Taki watu wadumbura ndio la unaita Venrap King and Queens. Ndiye DJ Taki yoyo. So no dumle rimari nambere jene ka leli kungo. So status yana chi mind kania hope nanda shitonga ya chishera kwa kantu. Gemandro chivare. Chiri. Venrap have been polluted and Venrap legends are just silent. The status cha DJ Taki ka Facebook udibiza purwa Taki. Yeah. Mazina So zote udichikuta mberi Venrap yo piritanyiwa mara ma OG yaonekana ma legends yaonekana watu wene likale vaone ka Venrap vosoko kumura abakoma chitu mahazo. So echi status chikuzama kusumisa zvezvo apangana kuimojinya na opata kana ndio sinyu wari chingatozvipanga chivenda futi zvakudhivudi. So ini niona ngari kuitia nyarari mutu achinga mwara status chaso abapambori Venrap yo piritanyeya, Venrap yo chinyara, Venrap yo chikapara. So at DV abana ri nokutiani why kono kumu na zwavhuḓi ndandi tshe ndika ḓi to thetshelesa ndi kho ṱoḓa u pfesesa mbudziso zwavhuḓi uri a fhethu hu khou pfhi mini but zwithu okay zwithu zwine statement tende ko mbulu uri richisa ukani ngono mfesa watu vakono thetshelesa. Okay vhathu nne zwine ndi nga ṱoḓa u thoma u vhudzisa zwone ndi zwori hu tshi pfhi dzi data uri ndi to tshivula na nṋe hafhanoni ndi vhe ndi tshi khou amba zwithu zwine zwa vha na vhuṱanzi. Hu tshi pfhi Venrap legends are just silent. Hu khou ambiwa pfhi mini afha fhethu hu tshi pfhi Venrap legends are just silent hu khou ambiwa pfhi a vha khou pfala nga nḓila yori a vha khou bvisa muzika vha isa vhathuni kana Venrap yo tshikafhala ende a vha khou pfala lune a vha khou amba nga hazwo uri Venrap yo tshikafhalana. Ndi zwine nṋe nda khou ṱoḓa u pfesesa zwone uri izwo hu tshi pfhi dzi legends are just silent hu ambiwa pfhi silence yavho i khou contributor kha u tshikafhala ha Venrap na kana silence yavho vha khou hold back a thi khou kona u to pfesesa zwavhuḓi nda nzama u mṱanḓavudzela zwone hafho. So I wish na nendo ndichi ḓivha uri ho muna u khou zama uri mini ngori ndo ḓiwelela kha live video yo fhiraho ndari ndi nga tama uri ave hone kha ye show ato ḓa nga vhudzele lone ḽi fhungo nga vhuḓalo u amba uri zwiri mini orali. So mara u ya nga nṋe ndi tshi nga to ḽi thoma nṋe nda ndi tshi khou ṱoḓa u ḓivha zwenezwo zwori sa izwi ene muṋe ri si naye ri sa khou kona u swikelela uri muwane ini u ya nga ha ini ni khou vhona like zwo to dzulisa hani?
Okay, cool. So uya nga nne ndi uri ndi khou ṱoḓa uri ndi sherele vhathu screen yetsiḽa status yetsiḽa tshi ḓovha tshi hone khetho tsho ima afho fhasi status tshi re kwama ngatsho. So uya nga nne ndi khou sokou vhona ungari u khou zama amba uri ndi mafhungo ane ḽa ri khou amba uri maybe vho murepa vho ḓalesa, maybe u khou zama amba uri ndi na Venrap yone iṋe maybe a i tshe na value kana i khou wa value nga nṱhani ha u ḓalesa ha vho murepa, nga nṱhani ha u ḓalesa ha dzi nyimbo dzine a dzi na quality sa musi ro kwama mafhungo ḽa quality kha episode yo fhiraho. Maybe u khou zama u ṱanḓavhudza zwezwo uri vhakale vho fhumula vha khou ḓi zwi vhona from away or from side vha khou sedza zwone zwa uri no like a vha khou ita tshithu like vhewa ni khou ita tshithu u khou zama amba zwezwo uri vhewe tshavho ndi sokou uri ni focuse kha craft ya vheiwe ni litshe vhe vha khou flopa vha flopele vhone vhaṋe no pfhesa. I think u khou zama zwi vhea ngei ndia mara I don't think ri kha position ri kha vhuimo hori ri amba uri izwi Venrap yo tshikafhala ndi mini ngori ndi nnyi muṅwali wa Venrap ane a ḓo ri vhudza zwa uri musi EP4 ivha iso, musi hu tshi pfhi yo tshikafhala ivha iso, ngori hezwi zwithu zwavhuḓi vhuḓi a zwi na milayo nga ngomu. Venrap is just ndi stream kana ndi career tshine a huna muthu o inwalaho fhasi ane ri nga ri o i leader a swika a ri ḓisela yone a fhedza a i bveledza like hoyo muthu hoyo o fhedza a ṅwala fhasi bivhili yayo uri okay Venrap ndi heyi, hezwi ri tshi ri hezwi zwo ima nga heyi nḓila zwithu zwi vha zwi right, hezwi zwithu zwi tshi tshimbila nga heyi nḓila zwi vha zwi wrong. Muṅwe na muṅwe u khou ṱoḓa uri a ḓise, muṅwe na muṅwe pfha uri ene muṋe u entitled to Venrap ngori a i no pfhi ndi ya nnyi, so muṅwe na muṅwe pfhesa uri zwine a khou ṱoḓa u ḓisa zwone ndi zwone zwine zwa nga vha zwone. Nṋe yanga view kha heḽo fhungo uri yo tshikafhala ndi nga ṱoḓa u tou pfhesesa nga maanḓa uri hu tshi pfhi yo tshikafhala hu khou ambiwa upfhi mini, like hezwo ndi zwone zwine nṋe nda nga ṱoḓa u tou clearance khazwo ndi sathu isa dzi comment further uri hu tshi pfhi yo tshikafhala hu khou ambiwa upfhi mini. Yo tshikafhala ngori a hu tsha imbiwa zwithu zwi re na sense na, arali hu nga heyo nḓila nṋe ndi nga hanedza ngori vha hone vhathu vhanzhi vhane vha khou ita muzika uri na sense, vha hone vhathu vhane vha nga ḓa vha khou ita muzika u sina sense mara huna vhathu vhanzhi vhane vha khou ita muzika uri na sense, ngauri vhathu vho no ḓalana. Nṋe ndi nga si ri ndi u tshikafhala hezwo zwithu ngori ri khou vha ṱoḓa vho murepa vhoṱhe, a ri ḓivhi zwa uri ndi nnyi ane a ḓo i phunyuludza heyi Venrap ya bvela phanḓa ngeni. Vho murepa vhoṱhe nṋe ndi khou vha ṱoḓa vha tshi ita zwine vha khou ita zwone. Uri yo tshikafhala nga mini, nga quality ya muzika ro discussa quality ya muzika kha episode 2 or 3 if I'm not mistaken, and ra ḓa kha conclusion yo uri quality ya muzika yo no gonya. Nṋe ndi nga si ri yo tshikafhala, hetsho statement tshi khou nṱaḓisa nyana nṋe kha side yanga ndi khou pfha tshi khou nṱaḓisa. So iṅwe question hafha kha comments iri Venrap lizenze hu khou ambiwa vhafhio. So obviously ndi zwine Theni a khou zama amba zwone uri na ene muṋe Theni a khou pfhesesa zwo uri hu tshi pfhi yo tshikafhala tsha u thoma hu ambiwa u tshikafhala nga nḓilaḓe. Na nṋe kha heḽo fhungo ḽi a hakanyana nda ndo vhidzelela kha live video fhiraho uri arali na muthu nga kona u amba na DJ Taki a mu vhidze a ḓe a ṱahise vhupfa hawe ha Venrap. So I think Taki none arali a sa khou kona u ḓa wa ḓi tou founeliwa, ri a founela fhano ndi Venrap late night show. Hey, so ini thi ḓi zwi na contact dzawe na tshi nga thoma na mu vhona ari khou ṱoḓa ri sokou mangala ro sokou mu dzhuma hey hu itia hey ndi na tina contact dzawe. Okay, so ari muthu nga ḓivha DJ Taki afho kha ene a khou ṱalela khombo ri a mu vhudze zwo ri hu khou ṱoḓiwa kha Venrap late night show busy ri khou ṱoḓa u discussa status tshi a ṅwala. So namusi ari nga ḓo tendeliwa zwo pfhi ri khou fhireludza phanḓa ra fhira na 1 hour ri ḓo tou i stika kha 1 hour. So ri kha ḓivha kha status ndo vhona na tshiṅwe status
actually ḓo tou bala vhathu songo ngo share afho songo ngo share songo ngo ita watch party vhathu vha ri khou share. Okay so ndo vhona na tshiṅwe status ndi nga tou bala u tou ya khatsho mara heiḽa status tsha khou sumbedzisa uri muthu khoyu na talente mara ha khou bukiwa so zwo tou swika hune zwa swikelela kha uri hu tou ambiwa na muthu nga dzina heiḽa status tsha uri tsha tou mention Ramsey uri ha khou bukiwa mara talente unayo yote so na hanefho a thi ḓi zwo uri u tshi pfhi ha khou bukiwa hu tou vhori tshono tshavha hetshiḽa status nda tshi ḓo tou ya khatsho twi naho na hanefho tshi pfhi Ramsey ha khou bukiwa nda ḓo tou mbudzisa uri ha khou bukiwa kha dzifhio show because u ya nga nṋe ndi khou ḓivha ya khou bukiwa maybe mbudziso i nga vha uri u khou bukiwa enough now for talent ine ya vha nayo nahone ri songo kwama Ramsey fhedzi because hafho tou vhori o tou menshona Ramsey ro menshona vhathu vhoṱhe kana dzi talent dzoṱhe dzine dza vha hone dzi khou bukiwa enough now for talent ine vha vha nayo. Ramsey una dzi chomi dzino ita show okay zwi khou ita chomi ha mafhungo zwavhuḓi a khou vhuya kha ene aḽa lutendo a vha a tshi khou amba one o bukiwa zwi khou vhuya henefhaḽa zwori u bukiwa ndi zwezwiḽa zwo pfhi nṋe ndi a ḓivha nnyi ane a ita dzi show arali nda nga vha ndi sina network ya vhathu vhane vha ita dzi show vhane nṋe vha nḓivha sa artist a thi nga ḓo bukiwa ini Comzero ini ni a ita ni tshi hosta dzi show no buka Ramsey no why ni songo mubuka well maybe I don't know involved because show maybe na ask Ruwana direct yeah I think maybe na and then havana control ka show I think maybe na taro mara maybe but maybe ndito va mtshene uto advice and all that so muthu ḓo ḓa gig ne a khou ita gig ya okay ri khou ṱoḓa u buka vhathu kha Venrap Phantom National wo Spam Music Festival so nṋe ndi a suggesta vhathu hafhaḽa na mina zwo obviously a thi nga say a si yo yanga nṋe ndi ndo suggesta vhathu zwa gumane ngo pfesa it's your design ndo ḓi suggesta vhathu no suggesta Ramsey kaya mbudziso ya nṋe ndo vhudzisa no mara ni tio no suggest Ramsey na ndo ḓo pfesesa Caspar to suggest because why not to suggest reason you other zwino ri khou ṱoḓa u gwa route yo ri why Ramsey asa khou u vhidziwa a khou tomba Ramsey fhedzi ndo vha ri ho to ṅwaliwa dzina ḽawe ḽa muna that's ro thoma ngayo ngono fhedzi okay mara still ini why ni songo mu vhidza so okay ngani ṱoḓa zwo itia yeah so can name I think mbili dza spa dzine ndi khou tea suggest vhathu I think I tshina ndi khou suggest Rotome ndombo ḓimula okay cool mandisi dzinga vhathu vhane vha vha hot nga tshi tshifhinga ngona mfesa yeah then nda suggest ndi ṅwaha ufhio wono maybe 2 years back or 3 2 or 3 years back ndi vhanye vha hot nga itsho tshifhinga vhe na ḓiposela mara ndo shimisa criteria yeneyo okay ndo shimisa criteria yeneyo but ndi khou ṱoḓa khana ndi khou ṱoḓa uri iwe soci show ndi ni ṱalutshedze so ndi khou ṱoḓa khana so a thi tsha humbula uri hovha vhunzhi vhane vha vha hot but obviously I think by that time nda kha ḓi shuma na vhatondi so muṅwe we nda musuggesta ndi vhatondi ndi zwine ndi khou zwi ngori hot kana ngori ndi mungana waṋu nothing asi mungana wanga nda kha ḓi shuma na vhatondi ngori nda ni khou shuma naye
Hey, ndiyalanda ndikuzokhala uri zvimenyama obviously zvinakuvonga munhu. So, ladies and gentlemen, nozvipamus. Anepa. So it's on. Naturally, us in Moto. Mar aranasedza nambulo zori vatondo toma ulidze swalini radioni. Ungawene 2 years back. Arani kutozumbura. Maybe 9 ila chachi number thing 2 years back atamu. Actually, 2017 April. So 2.5 years from now. Yeah, ndiko zamambari ndi 2. Last 2 ngona mfisa ndi 2 yani. Yeah. Ndisvinge na vatu nditsela svinge che navo vava busy ni radio and all that. Ngona mfisa. So ndimwe yadzirizi ndandi why ndo selecta vatu ndi songo selecta vatu. Obviously ngori in a way I could deserve to where ngori ndichuma naenda ku deserve mandi mu post na ndimu plug in non selector atshambula mara ndiko rally ndiko selector ngori ne na vatu ndira sazune na kwamisa zone rela radio ninga chifunga chithi ini nne ngon selector nisongo besa show ngori ndiko zamosedza inbox zvino so ina mapungothe ini urobore zvine ndingasizvitendei ndizori ndo ni selector Kayla imwe show yaone yapasi ye vaspa vana vaitusa if mini la show I think aita host kana mo the buys so ngati channel dena mina zote I think then 2 years back or yeah ndila ya Royal Gardens ya Venrap usi ya Venrap ailanda sinama kungokayo then udza man yani ngeisha onela beside zabwe ngange mukura something asi mukura if you mean ndi guy no perform mana na main no to na main ni perform no perform na main idani paka if you mean ndo to zilla show then confirm ila show yene na main ra performer idani paka yes show ya JD ya show yanyi ndikombra JD naye oba apart ya vatu beva vachikoipusha. Okay, mara arsikori una show ine yombo dirambedziwa ngaspa ngona mpesa ngaspa music festival arosi spa aro yorambedziwa nga vatu pene vako beka paspa or chimunzi mpesa so nila show so ndo na saying manda I think na mumtu enda mitera linyina Tamura mara ndiko scroll in the kwa mara ndiko scroll and the list then richiko dakala rekala range why this go suggest range but flori ngela finger that's the thing zure where about to obo imi over to ni linyi muntu remzese utonga chita finger oyangane tibone out nganga zwipi okay ngazula finger ya I think oba quiet nyana or I think this may say about quiet. I don't know how blind command mara. Nesla finger. I think over quiet. One of these. Yeah. Mizu mara ngasira over blind. Kana how. Yeah, this one is. Yeah, so ningori ndani kwesi zangeni ndia that's why ni. But yeti zingo zenda tobore na nne maybe party ya show. Ningori ndi wende kwesi za budget. Ngona pesa. Yeah. When you go boga remzene ko da kudza uri rikosha expose the prices of Venrap maybe ringa expose but the price Ziamba ndoro na vana staratani va vachikoda zori arano vachikojenera Venrap va kudiva zori vana vero uwana mini vate va vachikoziva. Okay, cool. So let's say remziadare okay maybe ndiko dzandoita disclaimer ufiwa ngai asifua show asifua tene and asifua ngau chiru toba character ni show so zieva kori ni show de zieva kori mwimbi so price zifani singo zipili mtu wabu kwa mtandre mwabu wa 5 but ine yaweza common ndivo 3.5 2.5 3.5 2.5 utsapasi I common ngamanda arina yana choma ka 5 indezori ni hotonga checho chinga like hot like hot ramagumo na bugonga 5000 ogonye
Because any hot. Otherwise, I will only pay 5,000. The government will show obviously Royal Gardens the invoices on the zone vote maybe I don't think you know pay 15, but the representatives when they would 12 something. Uta I need tell them what they need it. The so kazi dzule dziko goya dzisongotsa dzingasa inflation tete ndiri pamudzidzidza so ndandikadambo ri ndiyasibhuke muteni kutodari 3.5 ndaona uri show ari kutoiteresa zakanji ningana show iyo nine kuwisa 4,000 kana 5,000 ngonomfesa ndikwamba 5,000 maybe usatibhadhirwa nawasaudi maybe usatibhadhirwa resatibhadhirwa transport dzashu not riders maybe dzadzimwe artist ngonomfesa uri ubona tanganana azvimeki sense uri ndibhuke renzi ene ukudodajegwa malanga lote mofesa vele zviatodeya uri ubalansiwe uitela uri ngori naho arali angapfi uko vidziwa aramziya so supposedly sa zwine ra kwambisa zwone uri supposedly ho ḓipfi ndi 3.5 show i tshi ḓo vhuisa 4,000 or something zwi a fanela ri ḓo ḓivha ro vha na performa nthihi u ḓo vha u ḓa performa muthu muthihi kha iyo show so zwi a ṱoḓa uri u balansiwe ri kone u vhona uri okay arali budget yo ima nga heyi nḓila ri ḓo wana artist ine ṱhaṅwe i nga dzhia hafu ya budget for u buka dzi artist the other half ra wana artist dzine dzi nga kona uri dzi kana in whatever criteria ine vha dzi event organizer dza shumisa zwone net event organizer ndo no organizer dzi event ne a dzombula na komzero ndani buka na ḓa tshilamba ngeli Chitanzani dzo vhuyesa zwavhuḓi nahone ri khou tea u tou na episode ine ya ḓamba nga hezwo zwithu ho ḓa na vho Bamba na vho Adolfu dzo vhuya badi mara ayo ndi ayo ari jene ka Venrap lichezwa hezwo tozibona ka episode so riko mbelelo ilori kubukele na mini ila point chika yo nchava isongo yo nchava ngori yova important ngamani iyo ndio uya mani ngori I think yana usosinyana ngo okay cool ari speak ka zwa kubukele so Nichi zama sezania zama ndaonori the event organizer ara risingato kwa mastu kutukanga 1 minute imisazo zweri ndinywa baho ari non techeresa zwa dimbamweri ndendo disuggest watu muri haba ndikuvadiva and then noni vahotona like ndiyesi suggesta zero afara ngozweri I'm to this something backlash we are coming ngokunomfesa so ndiyo thaidzo so thaidzo ya dzi event organizer dziko tiwana vhathu vhane vha ḓivha game ngokunomfesa vhathu vhane vari ḓuvha na ḓuvha vha vha busy vha khou thetshelesa music wa Venrap arali vha khou ṱoḓa music wa Venrap kha wana vhathu vhane vha ḓa busy vha khou thetshelesa Venrap ḓuvha na ḓuvha a tshi khou tou ri ndi tshi khou vhudza dzi event organizer but kadzi wana vhathu vhane vha thetshelesa music regardless vha kha ḓi tea ni thola regardless naho ni sa khou ri vha ni thole vha khou tea ni thola zwa serious but ndi kwamba ndi serious kha wana vhathu vhane ndi vhathu vhanzhi maybe ri nga ḓivha ri vhanzhi vhane vha thetshelesa but kha wana muthu wene wa pfesa nga music wa Venrap like you said mrauri ahuna muthu ane wana script chori Venrap iko toitisa hani I better extra ahuna but not vhene vha thetshelesa music muṅwe na muṅwe inorali ni nga andithetshelela link nga sokozela pira nne ndi thetshelesa tshiṅwe na tshiṅwe ngonomphesa so ndishuma ngoralo so I think uko tea u thoma maybe ri nga namba dzhena khalo uko tea u thoma u wanala vhathu vhane vha ḓivha music ngonomphesa I think ndati kuvhona iṅwe podcast vha khou zama usumbedzisa uri ndi khou shavha mbele dzina because a thi sure zwi na impact nga vhonani but show khulwane imwe yanefha South Africa wosumbedzisa uri ne vha nga like hoyo muthu a khou sumbedzisa uri ne vha nga si nthola vha busy vha khou thola vha khou fha
tenda vhathu vhane a vha ḓivhi na music ngona pfesa zwi tou nga compiler kare na mri dzene kha lona leli zwi tou nga compiler wa radio asa thetshelese music ngona pfesa u fana na mafhungo a Venrap 555 arali ndi urwa nga zwifula kana urwa nga zwifula vha tou fana mafhungo a Venrap 555 ndo zwi amba mafhungo that arali ndi 555 a wana muthu nga nṋe wa muthu a ti khou rambela but zwa serious ngori arali na nga dzidzana zwithu zwi no nga 585 I mean ndi zwithu zwine zwi ḓo ḓi tea u vha zwi tshi khou hu tshi khou tambiwa dzi nyimbo dzine dzi hotho nga tshetsho tshifhinga hu tshi khou itea zwenezwo nṋe mara a thi khou ṱoḓa u ambelela ngori a thi ḓivhi zwa uri criteria yavho yo ṋanga dzi nyimbo ndi ifhio mara sa zwine na khou ambisa zwone hu tea u vha u tshi khou wanala muthu ane u a thetshelesa muzika u a ḓivha muzika wa Venḓa a kone u coordinator show ngori hu nga si compile muthu ano ḓo compile dzi show dzoṱhe dza throughout because u vha a khou accommodator like vhathu vho fhambananaho mara when it comes to Venrap 585 hu tea u vha muthu ane u a ḓivha zwa uri Venrap u khou itea mini a kone u accommodator vheneyo vhathu vhane like ndi vhathetshelesi vha Venrap ya ngori yeah exactly so I think we are nga nne hu tea thoma wana vhathu vhane vha ḓivha nga Venrap vha kona u khombela 585 arali u khou pfhi hu khou itiwa ndi ḓo ni vhudza u fana na Royal ne nga ndi vhanga zwipfula khathihi u fana na Royal nayo hu khou shuma dzi connection fhedzi nona mfesa and yabo ngeno umura ni songo amba connect yana wambeni so ndi u shuma connection muthu wa hapa na ndi asembe madzina but muthu wa kona uri hey Dani na nzochikwa dani na hey that comment tabona dzi views dzikho tsanotsa dzi views dzikho tsanotsa ngozibona zori ni sani okay mandi that so zwengo ndi ndisori muthu wa kona ri kezla dzigigi za Royal like artists zote dzine zinobukiwa I think maybe Zotoma, I don't know, Rukwetiani, but I don't know to any word Divanga Venrap and I do not have Venrap. Wanga Chiaka para, Varidor Pamchena Kotambesa radio, Professor. Yeah. So which is fine, because somebody home to me, what to Nimbo Zawa was it Diva. Hey, exactly. Hey, Patifa. But arali muthu one a vha si khou tamba the way a vha kha Royal ndi a thoma u vhona vhuthada uri hu khou itiani kha shia uri ni khulwane so tshiṅwe tshine ndi khou ṱoḓa amba tshone ndi tshiri ndi nga ḓi fixa hafhanoni really safe cool so Royal yo rali u fana na 585 arali nga dzi zumbula a thi shoni nga dzi zumbula but nne 585 i tshi tou fhela or something ndo thoma ṅwala zwiṅwe status zwinzhi nga maanḓa ndi khou amba nga selection ye a vha hone ndi khou amba nga dzi dza fhiwa vho mrepa vhe vha vha kha 585 nga dzi mini ni tshi khou amba nga dzi mini dza itiwaho mini ndi khou amba nga dzi tshelede dzi dza fhiwa vhathu vhe vha vha kha ipfhi mini ila rari tshi khou i vhidza mini yana kudzina kwa hone mani ila show ya Royal Venrap power something man Venrap power kana Venrap power kana power mara yo thoma i show yone ine cause nne ndi khou humbula ya 2017 so ila show ve wacha dena pono kwa tu ngono mfisa and then una vhamwe vhe va protesta nga murahu backdoor vha mbo ḓi wana nnyi zwi ḓi tou bva kha uri huna ndivho nnyi vho protesta na vha songo protestaho so hu tshi tou pfhi vheiwe tshelede no wana ṱhukhu zwi ḓi tou vha na vhathu vhane zwi khou aplaya khavho zwavhuḓivhuḓi zwi tou vha na vhathu vhane zwi khou aplaya khavho ha dovha havha na dzi problem dziṅwe dzine dza vha hone ndi dza uri na vhathu vhone vhane vho ḓi ri vha tshi approachiwa because nga heiḽa nḓila nga nḓila yesu zwa tshimbila ngayo zwa hafhaḽa fhethu vhathu vho approachiwa
vha vhudziswa na stake chavho uri vhone vha khou ṱoḓa uri vha ṋeiwe vhugai. So zwo ḓi bva na kha murepa ene muṋe uri ene muṋe murepa u khou pfhesesa uri hey na zwavhuḓi saine zwenezwo zwine na khou ambisa zwone uri na 3.5 thi hola nga stage time a balelwa u dzula fhasi a humbula zwo ri ndi gigi ngafhani ene a humbula zwo ri nṋe na musi ndi khou vhidzelela dza vho Ramsey dza 3.5 ni khou ṅwana. And then I'm number khomba dzedziḽa. Yeah, but yangane 3.5 why mwana mwa tshi tou 3.5 ingo muri mwana mwa dari 3.5 ati kwa uri murawangi ndono ziyama ndari maximum iba 3.5 ende futhi zwi ḓo ḓivha zwi khou ḓi tou bva vhona kha murepa uri ene muṋe o tshaja ifhio ngori 3.5 wasn't relatively close to tshelede dze riṋe maṅwe ra wana a thi ḓivhiwo kha maṅwe vhathu ṱhaṅwe vho ḓi hola dzenedzo dzi 3.5 at that show. Mara this is bots no no gave ndikasiambe ndi tshi khou ambela on behalf of muṅwe na muṅwe we a vha hone thi and nṋe ndi nga si disclose mutengo wanga we nda u wana hafhanoni hetshiḽa tshifhinga zwa zwino iwa kale nṋe ndi vhona khulwane dzi tshi amba uri right vha ri khou badelwa so much athi pfhesi uri ini TNA ndi khou dzuma mini at this stage arali a tshi amba uri ra tshi badeliwa so much na tshi ya gigi ni nda badelwa nga vhugare thi ḓi zwo ndi khou dzuma mini kha tshi stage. So okay so ni khou ri nṋe ndi ḓe na uri ndo fhiwa vhugai kha heḽa gigi? Ndi vhona nga ri zwi important yanga nṋe ndi khou ḽi dzumba khombolo uri ya ndi sa ḽi fhirise ḽinoni na musi ndo tsitsanya na dzi none dza to gonya ngori ya dzi khou zwi vhona zwo ri hu khou itea mini hafhanoni. Dzi khou dza ngori okay vhathu ivha ni khou share hafho dzi views dzi gonye nṋe mutengo ndi ḓo disclose magumoni ya show i tshi vala so na vhe ni khou tea u vha ni tshi khou ṱalela u vhuya u swikela show i tshi fhela ni nga share hafho na ri hey TN u ḓo amba mutengo we a u hola kha Venrap show kha Venrap show mutengo ri ḓo disclose magumoni ya show khedzo dzi khou gonya mutengo ndi ḓo ni gai wane magumoni ya show uri ndo hola vhugai. Okay, cool. Aren't very bad, it's fine. Because we are not even nothing in a good Zumba chore because I mean, give you a card, I mean, 2.5 years back or something. We are not any give a card, so like the India or like an Yazino this year or something. So, so this is also so maybe then the vocal barding and Mafungo, I like it. Because when I'm to way, United Artists zenezo people ya leo sasa no nero kwa tete ndi iniwo damreki yana 3.5 wango dipo so much so nego no very uba ukwitiani arali tiene atikono ribatu abafani na moderator usapara ti but ndi ruise la kana hela question ile ya remzuri wasi kubuki can you asking price away it too much. Tshiṅwe tshifhinga zwi a vha ngo ralo heyo nayo ndi khou pfha uri ndi point ine ya nga vha valid because arali ri tshi khou amba uri eyo nayo comment yo dzhenaho mara i ḓo mbaisa kha zwenda ndi tshi khou ṱoḓa amba arali ri tshi khou amba uri ndo mbo ḓi hangwa arali ri tshi khou amba uri okay ndo zwi wana arali ri tshi khou amba uri Ramsey ha khou bukiwa kha dzi gigi zwine zwa khou amba uri gigi dzi hone dzi khou itiwa ne and nṋe nga nḓila nga kuvhonele kwanga ndi a ḓi zwi vhona zwa uri u khou bukiwa so arali hu na vhathu vhane vha khou vhona uri Ramsey a khou bukiwa ri khou tou amba hypothetically Ramsey not to Ramsey specifically mara ri khou tou ṋea sa example gigi nnzhi dzi tshi khou itiwa havha na dzine ene muṋe a kona u performa zwine zwa amba uri vhathu vhane vha khou ita gigi ndi vhathu vhane a vha na budget ine ya nga kona u mu swikelela hoyo muthu gigi nnzhi dzine dza khou itiwa dzi khou itiwa nga vhathu vhane a vha na budget kana gigi dzenedzo dzine dza khou vhoniwa dzine dza khou fhira through artist ya balelwa u swika khayo ndi gigi dzine
dzi khou ri dzi tshi itwa wanulusa uri ṱhaṅwe asking price yavho i khou ḓuresa and na ene muṋe artist pfesa uri zwi nga si to shuma zwavhuḓi uri aye naho and stoop that low at ḓivhi zwa uri reason ya dzi artist dzo yo hana i nga vha mini mara Okay, cool. So iniwa malelo pumulori uba maybe itu matoke cool. Karembe nga stage theory already asking price yava intesa abori target market wanu uvenda and abori the event organizer adinayo chedi zomri udofanora nechisiwana hezwo zwino zwiva zwi kha artist zwi tshi khou bva khori ene muṋe zwino zwono vha gai zwino zwono vha gai arali a tshi khou pfesesa uri you know what I really have to do this ene muṋe artist u ḓo i dzhenelela kana arali artist a khou pfa uri pride yawe a i mutendele ende u khou balelwa imila anga ndi hafho hune a nga ḓi pfa a tshi siwa na. So okay, una ngopula important key lendali bisa kane mapumira kwa magao so ari number really topic is do riti opezo ska in do ne ko prendele ne wanangi ka Venrap price okay cool. So anyway una chunga chinti tene ndika zoom that thing for 20 I think 2012 one person kuna chunga che make jaya telo zori eta campaign yori 1000 up or no show from the airline in the fuzo zombri ngacha swinga asko badeliwa at all 1000 up ndingwa vyo wonoyo na I think 2012 no show zombri asko badeliwa next ngacha swinga 2012 2012 ndingatenda zvori 1000 up or no show 2012 nga hetshiḽa tshifhinga nawo muzika we wavha u tshi khou itiwa venḓa ri nga ri 1000 16 views zwa zwino okay cool ndi khou amba uri nga hetshiḽa tshifhinga vo 2012 naho ra nga to zwi sedza vhunzhi ha dzi gigi dze dza dzi tshi ḓivha dzi tshi khou itiwa dza dziṅwe dzadzo dza dzi venḓa hayani vo arts and culture vo around there like I don't think utori like tshelede dza dzi tshi khou dzhenisa ya tshi nga swikelela hune like dzi artists dza nga vha dzi tshi khou hola tshelede ine ya tenda vho ma 1000 up so I mean ini na ini komzero na nchi vani hone hafha fhethu ni a zwiḓivha ezwo zwithu zwine nda khou amba ngazwo uri fhaḽa fhethu ha tshi vha ho ḓala ha tshi ḓala nga nḓila ine ya nga kona u accommodate uri artist even now ri grand artist like muthu ane a ḓo valisa show zwa zwi nga kona u accommodate uri a vhe o 1000 zwa tinga konda nga tshifhinga tsha kale zwa tshikonda na kuti wana ni vona ni community ndo kono vhuya kha topic because I think ri ngeke dzhena kha zwi serious ni mafhungo manzhi kha ndani comments ya ko ri engage okay comments dzine dza vha hone Romeo u tongo personal uri white yena asa fhindule text yanga ne text yanu thungo i vhona bro ndi ḓo checka mara Rendani Mulea are legends hu khou ambiwa vhafhio okay ro no fhira hafho ro no fhira ro nga ro ḓi zwi amba mueletshedzi wa Ramatshela ari I hope ndo zwi ambisa zwone khomulo uri ndi songo vha ndo butchara last name ni a ḓivha marango okay a thi khou pfhesesa uri i gai Sadek Alu ari do you think Metro CMG a tshi nga gwela Giddy Boy okay yo comment kha ri vhe ro i phina ri fhirele nyana ri vhale dziṅwe dzi no khou tevhela uri TN no vha ni muṅwe wa vhaimbi vhe vha vha vho ṋangiwa kha Ducks and Buck I think u khou ṱoḓa uri Bucks and Ducks a ita question mark nṋe ndi muṅwe wa vhaṅwe vhaimbi vhane vho vha vho ṋangiwa arali ndi tshi nga i fhindula fast nda fhira ra ḓa kha dzine wo tevhela ndi muṅwe wa vhaṅwe vhaimbi vhane ndo ṋangiwa for Bucks and Ducks ndo approachiwa nga
Oh, okay. Inwe comment ya ri hetn ri nga dovha ra vhona collab yanu na Mac J. Ri khou iphina naye. Okay. And then ino khou tevhela iṅwe ya muthelo hoḽa ha u renda ni muḽea muthelo aluwane a ri u gai extreme caesar u kha ḓivha hone muzikani na extreme caesar na the last ndi nga si ambe dzi whereabouts dzawe ngori a thi to ḓivha zwori u gai but extreme caesar hone u ita muzika I don't think u kha ḓi ita muzika ndi na kha WhatsApp ndi a vhona zwi stories zwao u ya vhona zwi stories zwanga so muṅwe wa mbo ḓi commenta mulalo makhado musanda ri hezwo zwa u vhulunga gidi boy ndi joke like I said vhupfiwa hanga a si vhupfu ha show u ya nga nne na nne hey okay cool but I really kha topic ine ri nga vhuyela khayo ngori heinoni i ṱoḓa one man show yanu i ṱoḓa ni so okay cool so nda ndi kha ḓi ṱoḓa mbori khezwi una show tn muvhona mfesa so vhewe no ita ndo thoma kile kha topic ya Mediri or 3000 hapo no show nga 2012 so zwino after dzi group dzene dzavha dzi khou itiwa dzi raro dzi amba vhathu vanzhi vha zwa uri ama ndo singo tshitendo dzhie tshelede ṱhukhu let's say group ina vhathu vha 6 ina vhathu vha 10 ina vhathu vha 20 kana ina Venrap yoṱhe muvhona mfesa as size tshivhalwa size ndi ndi zwo ḓeya so ina Venrap yoṱhe group ya ri songo tsha dzhia tshelede ya fhasi ya 2000 ri ḓo vhona zwori vha ḓo ita gigingani mbudzeni zwori arali yeyo topiki kana ita statement cha mbwanga nene nda kuvuwa ndi tshi shuma roṱhe ra tenda ula mutshene ha shumi no shuma hango fhedza na tshikolo 800 ya ḓa yo renga mugayo ya ṅwedzi nṋe ndi zwiṅwe zwe nda ndi tshi khou ṱoḓa amba zwone zwine zwori habe ri songo hangwa zwori wa swikelela na hune havha na vhathu vhane vha badela uri vha pangiwe kha line up havha na muthu ane u a lilela u ḓi wana kha line up zwori u khou badeliwa kana no so hezwo zwithu na riṋe vhaṋe ra nga ri dzi artist dzoṱhe dzo ita group artist nahone dzenedzi dzine ri nga ri arali ya nga vhidziwa show i nga ḓala ngori artist dzi ḓo ḓa na fan ne arali hedzo artist dzoṱhe dzo ḓivalela dza ri 2k and above kana ri tori for example artist dzoṱhe dzi nolela radioni arali ri tshi khou to zwi vhea nga nḓila ya sharp because artist dzoṱhe dzi nolela radioni ndi vhone vhathu vhane ri nga ri muzika wavho wa kona u richa vhathu vhanzhi so artist dzoṱhe dzi nolela radioni dza ri okay 2k and above zwine zwa ḓo itea ndi zwo ri dzi ḓo fa nga nḓala artist dza saleli radioni dzi khou bukiwa nga heneyo 200 na 500 vha ya vha performa whether vhathu vha ḓo ḓa or not tshiṅwe tshifhinga ri hangwa uri event organizer a dzina ndavha uri okay not uri a dzina ndavha mara tshiṅwe tshifhinga main focus yavho ivha i profit na uri vhathu vha ḓe vha entertainiwa zwori vha khou entertainiwa nga nnyi kana hani tshiṅwe tshifhinga na vhathu vho no ḓipfela mahalwa avho vha tshena ndavha nazwo tenda havho na vibe vha khou dzhenelela so heiḽa artist heiḽani ine ra ri a i lili radioni ndi hafho hune ene a ḓo ḓa dzhenelela a ḓi dzhia sport rine ra relela radioni ra fa nga nḓala straight up so ndi zwine ndi khou zama stressa zwori na ḓo wana lithihi zwi nga si fani ende ni zwi nga si vhe hone hezwo zwithu na ḓo wana lithihi zwi nga ḓo vha zwo vuwa zwo itea na musi na to ima noṱhe na to khokha na to boga na to itani zwi nga si konadzea ngori na muthu ene wa zwori nṋe ndi khou to ṱoḓa na 200 yazwo nṋe na muthu ya photo ndiye kha ndi yo performa ndi khou ya ini yana 15,000 hu itiyani zwi tou nga show heyi ya Royal Garden izo uri u khou ṱoḓa vhugai na tshe tshifhinga 20,000 25 or 20,000 something okay I think
mandili sakanye ndindo this far, but out of the 19 general, out of the 25,000 or 20,000 or 30, but actually from 30 to 20, somewhere there. I don't go to the nail. I don't go when national work book ngazi 50 ngazi guy prices are on. Never is a booking na 20,000 nayo price. So I think at the was there na spam music festival food. Same thing. I just go book you. But the really and the GP. I think all of you book a prefix. You book a prefix na chini ya chemi zaro kwa 20,000-30,000. I think you book a prefix or something. At chamra the way. Yeah, this one book a prefix. Inga tusumra nika diwana conversation na bamwe about training. You book a prefix. So chiminga chote aba watu baba sinandaba na yeni. Udobere baba kwa zamwe wapange mchene udoba relevant na show na watu na defend. But I go buy una second option. Unaona pesa. Uzuna second option chipinga chote. So look on the baduri artisti zime zote ziri ngasa performera mahala and ngasa performera for chile de tukuka zdoko onda mungu exposure tene but bari achiyo mumu busy uko chitoda zvinhu. Okay, muchene kudo ana show ya vendor wofika the exposure. Something I mention Royal Gardens. Something fika the Royal Gardens ufine exposure. Asgori afita nga exposure ninga yaga Royal Gardens. Understand ne ngori bono bya bambuka bamphenga chede njisa ndingapfesa sorry aba bamboelesa. Okay, cool. It's fine. So now still left us only because not has us when you see. Then Marai now it's work fill up FNB stadium ya Casper afi done for exposure ninga. Nandingaya absolutely. Exactly. So this is the Amazonry. So we are getting point ya nuya iko fara ba. Hey, mapuma sito ndi exposure to very hey. Zidiana level ya artist. There will always be a replacement for something chinecha ko shorter kana chinecha ko misbehavior. Like arali ngo misbehavior badoni sa awana rumwe mtu ane anga dohana usakadiki udotenda da jena. Anyway, shout to prefix, shout out to Rilinde and Governor Omolori. I think he said 25K. Yeah, I think he's over 25K. Yeah, whoever kono prefix Dani prefix kono wakazi negotiations the price. Yeah. So I think Ritini no sika kama pelo a show. So ini rubu zeni zero itia nikaila Royal Gardens Venrap show. Can I show you because some of is very expensive show. Yeah, Venrap something, and then the following year by power something. None of 15K. What do we? From Tumti. 15K. Yeah, from Tumti. Oh, Bugwan in mean. Oh, Bugwan and not. Nanda Vana mean. Oh, okay, cool. Yeah. Kuna reserve kutauko kona ni. Eh? Nisa na reserve kutauko kona ni. Darren didn't reply. Darren didn't pindule. Darren didn't pindule. Ndigombre ngwe vese nyana so. Orindi babone ndachite badera. Yeah, okay, cool. Mani jene nezvinoga dzimbudzisa. Imambuso iri komzero nowe natangana na yang komzero na nena ne tipi komzerotifisero vara. But I think the one episode did go is down for a komzero na yang komzero. I think nane gote to bana get to. But I didn't tangana in short over fenya swing was I think 2010 swing was but I didn't tangana. Inwe eje was there ngasi imbe
dzoṱhe ngauri ari kona u fana huna vhathu vhane vha tou sedze kha music uri vhurotho vhuḓe tafulani. If una backup ine artist ya khou ḽa ngayo, then i nga kona u hana specific amount, but i sina iṅwe nḓila ya u dzhenisa masheleni i nga si hana. Uri ndi lawa shela no kuwa lift and then ndi no nda isa piene kha show heyo vhana vhathu ndo to mu isa u bva Gauteng zero wafala ini non charger tshelede ndanifha tshelede na charger yone. Okay, cool. I think Rosita Magboneso namsirupita 1 hour kukoto hisho idobe ko wana ka YouTube machero idobe oneka YouTube machero rikoliwa watu wote wotalaho rikoliwa watu wote bashera machero idobe ko wana ni sezenga nikeke YouTube ka Facebook zini idobe isero richope zapa idoba isero but idona machero ka YouTube tien dova. Yeah, risathu vala, I mean ndiko ri ndi sedza nda wana ri kha ḓivha na 9 minutes yeah, ri kha ḓivha na 9 minutes yo salaho lune ri nga vhona zwori ngori itani man ari ngo man exactly nga nṋe ndi kho cheka kha live ya fhanoni yone ine live yone ine i khou ri kha. Okay, so Rimo Ban. Okay, number ni benalo. Nenda no off one. Yes. Let's say that. Off one. Yes. Very zango tsima dzi comment habe. Comment dzingasi wanale ngori ichi ya kha YouTube comment dziva dzikha vhewe no kotalela nga live ya phone. Video do ko video yone ine yote. Comment dzaka YouTube wange. Ndilo zodzi age na mini zori comment dzisabe but ndi ando no speaks zido okay. And then zwazwino so nga hetshiṅwe tshifhinga tsho salaho futhi ri nga ṱoḓa pfana dzi suggestions aveyo zori ni nga ṱoḓa u vhona mini kha show tshine tshi nga ita uri ive interesting ya dovha ya kunga vhaṅwe vhathu like arali huna vhathu vhane na khou suggest uri ni nga ṱoḓa u vha vhona showni kana huna zwiṅwe zwithu zwiswa zwine na nga ṱoḓa ri tshi zwi edzisa dzi game dzine ri nga kona u vha ri khou engage na vheiwe if ni na muhumbulo wa anything ni nga vha ni khou ri vhudza dzi comments ri ḓo zwi sedzulusa ra vhona zwo ri nga zwi itisani uri zwi vhe more interesting. Even now live video no fhela ni nga nrumela comment ni nga nrumela inbox kana na rumela ngele then yeah ra vhona zwo ri mini ndi mini cause ri khou tea u vha ri tshi khou engage roṱhe ri tshi khou tshimbila roṱhe u itela uri zwi vhe interesting for roṱhe na vhewe ni pfhe ni part ya show kana dzi topic dzine na vheyo na pfhesa uri no vhona something zwo iteaho recently zwine ni ḓo vha ni tshi khou tama vho u pfha dzi opinion dzavho riṋe na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo vha vha tshi khou ṱalela na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo vha tshi khou ṱalela via dzi comments and then yeah ri ḓo dzi fire up ra ḓa ra dzi joinisa if ni na dzi suggestions dza vhathu vhane vha nga ri joina kana ni tshi ḓivha muṅwe muthu ane a nga ṱoḓa u joina mara a tshi tou vha a si na information ngauri a nga ri wanisa hani ni a ḓi ri vhudza ri ḓo mutevhelela hoyo muthu ra maker sure zwa ri mu wane ri mpange muyani show ive interesting for vhathu vhoṱhe. Yeah, so really because zama uwelele uri arali muthu ane a khou ṱoḓa ri tshi mupanga kha heyo show kana arali na muthu ene nga maanḓa dzi artist ri nga si thomesa kha dzi artist ra ḓiḓa na kha vhaṅwe ro no ḓivha na dzi guest dzo vhalaho kha show but ari khou ṱoḓa uri vhathu vha ri khou shumisesa vhathu vhathihi so ri khou uri vheiwe arali ni khou suggesta vhathu ni nga to ya namba na vhona ri hey huna heyi show ni murumele kha YouTube channel yange ni ri hey huna heyi show ya isedza vha khou ṱoḓa vhathu so ri ḓo vha vhudza uri vha dzhenisa hani ra vha navho kha heyi show vhoṱhe ngombesa arali ni na suggestion ngazwo ra nga amba ngazo kha show iḓaho ḓiseni ri ḓo amba ngazo a u shavha utshi no mupfa tiene wa mboro kwa 15,000 vhaṅwe vho kwa 3.5 wa 3.5 ṱhaṅwe hango kona u tou ḓiambela zwavhuḓi kani vhathu ndi vho 3.5 ndo ita challenge ya ri thoma challenge hashtag no hola vhugai artist iṅwe na iṅwe ya ri vhudza hafha thoma ni challenge ngori netwa zama mlona iṅwe futhi iṅwe ye ya ita mafhungo a ku henene
I think yapedza kwa 7,000 yeah like not just growing but hey dzauya manini mara ara inokona uri inokwa 15,000 hey ana nendifuria Venrap dzauya black that's the same Zabazovuya body and to be honest that was my biggest show ya Venrap ine ndingaria ndo bukiwa khayo nda attenda so na nne ndo ḓizwipfesesa zwo ria zwotea nne ndo ri ndichi nne na vhathu vhane nda shuma navho ri tshi contactiwa ri tshi amba nga price ra pfa vha songo tshuwa kana u ṱoḓa u vhuya u ra pfa zwiṅwe zwithu uri okay nahone ho tea ro thomela nṱha na riṋe ra tou tsa zwavhuḓi ra ḓo fhedzisela ro vhuya fhasi hafhanoni nani hoto that time so asina uri yeah but nayo price yene and then tshiṅwe tshithu tshine ndi nga pfhesesa uri natsho tsho vha factor ya uri vha tendelana nayo heyo price nga hetsho tshifhinga ndi tsho ri transport exactly ndi kuamba zwenezwo zwo uri nṋe ndi vha ndi kule so vhunzhi havho mrepa ndi a ḓi zwi pfhesesa ṱhaṅwe arali na nṋe ndo vha ndi tshi vha ndi around Venḓa like tshelede yo raloho vha sa ḓo pfhesesa kana navho vha sa ḓo tenda but yeah it is what it is # no hola vhugai it's a minute they push up I think arali ndi nga ḓihumbula zwavhuḓi hovha hu na maningisedze ni nga ḓivha mura vhathu vha vho buka ndi nga ḓihumbula uri obviously inani hone vhathu ndi vha hone bamba hone anitambula line up ini line up ho vha huna vhatondi ha huna bamba ho vha huna Ramsey ho vha huna Major League DJs ho vha huna ndi vhona na Romeo tonga ho vha hone ho vha huna from Romeo ndi nyimu ngori artist nadzo dza songo to ḓala hafhaḽa fhethu I think ra ri 7 or something then a kona u vha na Major League DJs dza songo to ḓala the way yeah hey and that was almost a poster yone yombe ndo vhona comment hafhanoni ndi mufhirise ri linde focus diga malinda uri my question to TN ndi vhugai amount ṱhukhusa ena vhuya nayo holeliwa from 2017 as you said you were hot from 2017 heiḽa gig heiḽani ya yeneiḽa ya Ntrun ya Royal Gardens it was actually my last gig ine ndi nga ri ndo i performa nda holeliwa ine ya u hola so yeah ubva hafhaḽani ndi nga si ri ndo no tsa mutengo wo no to shooter up a thi tu dovha nda wana iṅwe gigi but that same year iḽa event yo itea lini nga September that same year I think ndi one the same year where havha na heiḽa Venḓa nga December ye nṋe nda vha ndo ṅwaliwa kha line up that very same year yeah so Mutale annual music festival yeah ndi kwe humbula Helani I couldn't perform. I didn't perform. Ndo ya show ni I didn't perform but Helani yoba I show ine that guy mukatuni nena rena relationship so as and nga hetshiḽa tshifhinga ndi muthu ane ndo vha ndi hayani so nne for nne naye it was that thing relationship iko badela bili na relationship ayiko badela bili okay relationship ayiko badela bili iko to khwaṱhisa vhukonani na vhushumisani ha uri no ya ri ḓo ḓi shumisana u ya phanḓa and then I think ro number one topic ya next show their relationship because mafhungo a important ena amba uri ndi ri khou build a relationship
but we have build that relationship for 5 years, 10 years, 15 years. About to hold on gym. Yeah. And on top of that ka relationship ka next show I ḓovha I hotho heinoni ngori ndi ḓo ni vhudza na nga tshiṱori tsha khakhathi tsha nga na khakhathi, so I ḓovha I hotho. I ḓovha I hotho. Story tsa khakhathi na tiene tshi khou ḓa re ḓo tshi itiani. Okay, cool. Rosanna, give me next week. Dari ndi check hafha noni a comment uri Ramsey a khou bhaisa bada a sa ṱoḓi dzhena stagini. I think ndi nga dzi zumbula hona Mick John nene a na bomo ba hone Jack Bunny ba hone yeah bomo Jack Bunny Mick J when we don't raro wasia ona Rastani hone 4 people ya raro sia 4 people Rastani gangster Jack Bunny. Hey. Ri khou ṱanganedza vhathu vhoṱhe vhane vha khou joina zwino ni khou ḓa late ni ḓo gavha show ya matshelo. Okay, cool. Ni matshelo ni nga si wana show but heinoni ni ḓo I wana matshelo kha YouTube. So ni ḓo wana show I no khou tevhela ri ḓo ni ḓivhadza zwo ri I no khou tevhela ndi ya lini. Ene ni zama dzhena 9:00 tshiṅwe tshoṱhe ri na show ndi 9 ahuna pfi rate na musi ndi 7 ri ndo mara dzhena nga 9:10 but tshifhinga tshoṱhe ri ita nga 9 so ari kwa na ngo vhona muvhango mandari vhona muvhango but anyway ari ni vhona muvhango ahuna thaidzo ndi tevhela kha YouTube matshelo iyo ene someone ya kha YouTube na sidza doc file if you have a doc F5 channel then anepo ni ḓo wana na dziṅwe dzi video nnzhi dzene ri ḓo ri khou posta nga dzi show na channel iṅwe kana playlist ine ita ya review so na dzhenai ni ḓo wana dziṅwe video nnzhi anepo tiene valani ndiwe ndi khou isa hafha. Okay, so ri khou livhuwa vhathu vhoṱhe vhane vho ri joina ṋamusi ri nga tou thoma ra ḓivhandela zwanḓa. Show ya ṋamusi yo dinesa so ri khou khatha out vhathu dzi comment dzine dza vha hone nga nṱhani ha tshifhinga ri nga si ḓo kona u dzi attenda ṋamusi ri ḓo dzi attenda next time and then as always show ino khou tevhela I ḓovha I juicy sa zwe ra ni vhudzisa zwone khombulo ri niye kha dokofala doc F live YouTube ni subscribe ni click na tshibele da u itela uri the moment video I tshi to dzhena kha vhane vho imisa vhane vha khou ṱalela zwino ngori I tshi to khatha hafha noni I ḓovha I si tsheho muyani niye ni subscribe ni click na tshibele the moment video I tshi to wanala muyani ni ḓo I wana na ṱalela. As for nne right now ahuna manzhi ane ndi nga ri ndi nga ḓa nda ni sumbedzisa zwone but ni khou sumbedziwa hafho zwo ri channel ndi ifhio na nga ya na sedza ni ḓo ḓi wana na dziṅwe content futhi dzine dza vha hone hu na interview ya main event ine ya khou shota part 2 ine zwi khou tea u adresiwa nazwo zwi khou tea u wanelwa episode yazwo mara nayo heiḽa interview interesting badi na I ṱalela ni khou tou zwi vhona na nga vheyo na nga dzi views dzi re hone uri vhathu vha khou ḓifhelwa badi ende vhathu vha khou ṱoḓa some more. So u itela uri content I ḓo dzula I hone ri tshi khou ni ḓisela yone ri khou ṱoḓa na support ya vheiwe khombulo uri ni subscribe ni share ni vhudze vhangana vha vheiwe vha subscribe a zwi ḓuri tshithu subscriber and muṅwe na muṅwe a kona u subscribe out of ndi nyana u kona u subscribe as long as na account ya Google ni ya dzhena na subscriber. Over to you. So lezo kwetia ndi zori vanzi vha vula nga Facebook when na uri yango login kha browser ya Facebook so ara ngo to subscribe ngo to see link ya ni subscribe ka wole yanga zwino ni vule nga browser ni ḓo wana login ka Gmail I ḓo itendela uri ni subscribe so I think ro fhedza zwino ḓo dovha fara ṱangana maybe nga ḽavhuṱanu arali kule ni mbudze ni ri tag ni ri vhudze uri ḽavhuṱanu ḽi kule ri khou ṱoḓa some more just like that. Peace.